Imvura yabaye imvura hano mu mujyi wa Kigali, abaturage baravuga yuko imvura yahereye mu gitondo ikaba igejeje saa 12 z'umugoroba imvura ikigwa. Abajya gushaka amaramuko kugeza ubu ngubu ntago bigize bava mu nzu kubera imvura. Abakorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo, bavuga yuko bakora ibikorwa byo gucuruza hanze ndetse aho bacuruza ari mu isoko ridatwikiriye, nabo bavuga yuko imvura yababangamiye kugeza izi saha nabo batigize bacuruza n'igihumbi, aho abakorera mu masoko yubakiye bavuga yuko bo bacuruje ariko batigeze babona abakiriya batangiye kuza mu masaha ashyira saa moya za nijoro aribwo baza guhaha. Iki kiganiro nyikoze none ahangaha ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026 mbabwira icyo iteganyagihe rishaka kuvuga. Kwezi kwa mbere nta mvura yigize igwamo, imvura ari kugwa mu kwa mbere iguye mu kwa kabiri. Iyi mvura yabujije abantu benshi amahoro. Ese bigenda bite kugira ngo imvura ari kugwa mu kwa mbere igwe mu kwa kabiri? Iteganyagihe rivuga yuko uku kwezi kwa kabiri kuri bugwemo imvura nyinshi cyane iri ku kigero cya 80% ku muvuduko. Bigenda guterera kugira ngo ibihe bihindagurike. Ubundi mu buzima busanzwe cyangwa mu byo tumenyereye mu mwaka wa 2025 imvura yagwaga mu kwa mbere ndetse mu kwa kabiri imvura ikagwa ari nkeya, ugatangira itariki 2-3 imvura nayo, ariko uku kwezi kwa kabiri rwose kwaranzwe n'imvura nyinshi, aho kwezi kwa mbere kutigize kugwamo imvura na nkeya cyane. Reka rero mbanze mbasobanurire akantu ku kandi kugira ngo mumenye byinshi iteganyagihe ryatangaje, munamenye impamvu imvura ishobora guhinduka yari kugwa mu kwa mbere ikagwa mu kwa kabiri, yari kugwa mu kwa kabiri ikagwa mu kwa gatatu. Imihingire ntago igihinduka, ariko hari igihe nabyo biba ngombwa imihingire igahindagurika. Ngira ngo murabizi abantu benshi muri mu mujyi wa Kigali mwakoze akazi k'ubuhinzi, mwaturutse mu byaro bitandukanye, za Nyamagabe, za Nyamasheke, za Nyaruguru, za Nyabihu, aho hose ni ahantu bahinga. Nimba uri mu mujyi wa Kigali urahita ubyumva. Iyo season yo guhinga ibirayi igeze, tuvuge ni musozi, murabanza mukarima mugategereza imvura yagwa mukabona gusanza, ubundi mugatera ibirayi. Iyo mugize umwaku imvura ikagwa ari nyinshi mwahinze ibirayi, icyo gihe murahomba. Kandi uko kwezi kwa kabiri niko abahinzi bahingamo ibirayi. Bivuze ngo rero imvura uko kwa kabiri nidacika ngo nibura kwa gatatu babone izuba, ibyo bahinze ndetse bizangirika. Mu karere ka Nyamagabe ho bahinga ingano ngira ngo abenshi murazizi, ingano n'uburo. Rero ubu ngo bari guhinga ingano n'uburo. Bivuze ngo rero abahinzi b'ingano bavuga yuko imvura nigomeza kugwa ari nyinshi mu kwezi kwa gatatu nta musaruro bazigira baramura w'ingano cyangwa w'uburo, kubera ko umuyaga n'imvura byica ibihingwa ndetse bikabihirika, ugasanga ibihingwa rero bihise bipfa bidakuze. Niyo mpamvu babwira ngo imihindagurikire y'ubuhinzi y'imvura igihinduka. Mu kwa kane murabizi yuko imvura igwa ari nyinshi, ngira ngo abenshi murabizi ukwezi kwa mbere ukwa kane niko kurangwamo imvura nyinshi cyane, ariko ibi ngibi bisigaye bihinduka umunsi ku munsi. Ese biterwa n'iki? Imihindagurikire y'ikirere? Ese n'izuba ryinshi cyangwa bamwacanye ibintu byahumanya ikirere bigatuma imihindagurikire y'imvura ihinduka? Ese ibi nibyo? Iteganyagihe rivuga yuko ibi ngibi ntabwo ari imihindagurikire yo kwangiza ikirere, gucana nyine inkwi umwotsi ukajya mu kirere. Iteganyagihe rivuga yuko ni imihindagurikire y'ikirere, imvura irahinduka nk'uko ukwezi kuva ariko kukaza ari igisate, ejo kukazaboneka ari kose. Bivuze ngo rero n'imvura niko igenda. Yo mu kwa mbere imvura itaguye igwa mu kwa kabiri akabuze. Iteganyagihe rivuga yuko imvura iyo itabonetse mu kwa mbere niboneke mu kwa kabiri aba ari amahano akomeye cyane. Urugero, abahinzi ntabwo bashobora kuba bahinga nta mvura yaguye. Abenshi bakunze kwiyama imvura, kandi imvura niyo ituma imyaka yera. Turavuga abantu bahinga mu cyaro, murabizi ko ibyaro byinshi aribyo bigemurira umujyi wa Kigali. Imvura rero iramutse itaguye ngo bya bihingwa abantu bo mu cyaro bahinze ngo byere, cyangwa ngo akazuba kave nibura babone uko babisarura, ntabwo byagera mu mujyi wa Kigali. Akenshi abantu twese dutuye mu mujyi wa Kigali dutunzwe n'ibiva mu ntara, mu bahinzi, mu borozi. Nk'urugero, ujya kumva ngo ibirayi biturutse mu karere ka Nyabihu bije i Kigali. Abenshi bavuga yuko ibirayi bituruka i Musanze ni abahinzi. Bivuze ngo rero imvura iyo yaguye ikica ibirayi Musanze, ntabwo i Kigali tubibona. Icyo gihembwe ibirayi nimba byaguraga 400 birahita byura bigere kuri 600, kubera ko umusaruro wabaye mukenya. Hamwe imodoka nyinshi zijya no kubikura hanze kugira ngo bigere mu Rwanda, ugasanga rero bifashe transport nyinshi bigeze hano byahenze. Urugero, ibishyimbo, murabizi ko hano mu Rwanda duhinga ibishyimbo byinshi cyane, twasagurira isoko tukanagemura mu mahanga.
mahanga. Bivuze ngo rero iyo imvura iguye ari nyinshi ibishyimbo bifite imiteja, ibishyimbo bigomba gupfa. Iyo ibishyimbo bipfuye rero bya bishyimbo birurira ugasanga imbikiro cyaguraga 700 kise kigera ku 1000. Bivuze ngo rero ibi ngibi bishobora kuba byahinduka anytime, kuko mujye mubona yuko ibiciro byongera ku isoko buri munsi biterwa n'ihindagurikire ry'ikirere. Ikirere gihinduka n'ibiciro birahinduka. Hano mu mujyi wa Kigali imvura naho yabaye imvura mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Imvura yiriwe igwa kugera ku cyangwa kuva mu gitondo kugera nimugoroba, ubwo yabujije abantu amahwemo. Iyi mvura rero ntabwo yaguye ubusa gusa. Hari umugore witwa Mukayiranga, inzu yiwe yaje kugwa, ubwo imvura yagwaga ari nyinshi, umuvu waje gutembera mu nzu ye doko yari yubakishijwe n'ibyondo, dore ko n'ibiti byari byaraboze. Imvura rero nuko guca mu nzu yiwe irangije ihirika inzu. Abaturage bari mu gahinda n'amarira bavuga yuko uyu mugore inzu yiwe iguye neza neza, bari bateganya no kumwubakira, dore ko bari babumbye ibigigi ngo akazuba nikaboneka cyangwa izuba niryumisha bya bigigi bazamwubakira inzu, dore ko n'ibigigi byashwanyaguritse. Abaturage basaba ubuyobozi ko uyu mugore yakwihutishirizwa kugira ngo bamwubakire hakiri kare, kugira ngo imvura yo mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane itazamusiga iheruheru, dore yuko uyu mugore yahise ajyanwa gukodesherezwa, bahise bamujyana kumukodeshereza inzu ari bube abayemo. Reka rero amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka niberwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru dukora hano mu gihugu cy'u Rwanda umunsi ku munsi. Wakoze subscribe, turagushimira kuri support yawe n'inkunga yawe waduteye kuba tugeze aha ngaha, niyo tubikesha. Kandi ikindi turabakunda muri rusange cyane. Abakoze sabu utarayikora, reba hasi yawe ako kantu ka subscribe ugakore, dore ko nta mafaranga bisaba. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Nitwaga Kidasamura, urw'inkuru tubakora rugakonkoma.